šestu epizodu Piće od putovanja. Danas krećemo kao i uvek iz Matejevca, pa prolazimo kroz Kamenicu, onda svraćamo u Dabilo i naš krajnji cilj je, kao što vidite, to je Kamenički vid. A sada idemo po našeg druga Filipa. Krećemo. Ajde, treba idemo tamo na putovanje. Treba idemo. Drawn into the backdrop here, you could fade away. Bright lights on a starless night, burn a hole in the dying day. Looking at life through a loaded gun. Take your best shot. Ajde će daš po jedno pivo. Šta ti misliš ti što mi igramo tenis? Ja mislim da ne znate ništa. Ja sam najbolji sportista svih vremena za donjima persona. Svih vremena da postoji. Možda imam bolji futboler, ali sportista nikad. Svi sportovi, znaš. Da navijaš za nas. Krećemo na Kamenički vid. Ovo je kuća Miljka Kostića. Evo, odmaramo se malo. Ovo je tur za Kamenički vid. To je gdje se penjemo. Kako da se pije neka voda? I evo da pijemo vodu. Sa mi smo Matevčine. Na Vuka sa nastavnika, unuk. Ja sam ti baba. Na spreke za to pivo. I sedi tu kod oku. Ja sam Matevčina. Sa mi smo Matevčine. Koji je Familija. familija? Radojković. Radenković? Radojković. Na Vuka sa nastavnika, unuk. Lele, sinko, pa znaš kako sam ti ja? Da. Ja sam ti baba. Pozdrav. Baba Kanan, da deda Sedu. Evo, našu ti babu.
Ajde, će vidimo. Slana nas dokna. Nema snimena krema. Da, Čekam na gore. Ma tepšan i Vraćate na dole, jel? Idemo dalje. To je ranč Spasa Prsi. Sad ćete da vidite jednog majmuna kako se veša na ogradu. Gledajte taj znak, pogledajte sad ovamo. Stigli smo na Dabinu. To je najbolja pesma u ovoj okolini. Polako, red. Vi malo da se kupate. Znači ga kupamo. Vidite, on je Rus, kupa se vodom od minus 100 stepeni. I nije mu ladno. Sad je čist ko suza. Da li vam je prijalo kupanje? Odlično, ova ledena voda je najbolja na svetu. Odmah našim gostima. Ide opreći. Evo se slavio se to. Ne znam da li čujete, ali čovjek upravo viče u pomoć. Da li ste vi to išli treći put? Treći, da se čuo, pićemo. Nalazimo se blizu Terija. Gusta šuma je svuda oko nas. Teško je, veoma je teško. Ovo je pravo preživljavanje.
gore to je za Ceri i Cerinsku pećinu, a ovo desno je za Kamenički vis. Prvo idemo na Kamenički vis, a onda idemo i u pećinu. Ne. Ovoj gore, mati, nego da sam pošao u Prištinu. Umrit ćemo ko leševi. Neka gramište. Tu iskočimo po neki put. Jurimo po loptu. Trčimo po loptu. Još malo. Ovo je osmatran sa djecu, vidite ovdje. Ajde idemo da parkiramo bajkovi. All the world children tune into the rhythm of love. Open your eyes and watch the red sunlight. Feel the good wind. Posle 4 sata mlađi su naprotiv smo na Kamenički vis, evo pogledajte mnogo lepo. Everybody feels one love, one heart. Everybody feels. A ono me briga. One world, one heart. Everybody feels one love, one heart. Everybody feels. Evo ga jedan drugi majmun. So wake up, all the world children. To je spomenik neki tamo. Izginulim neznanim junacima. A tamo je zmaj pogledaj. Open your eyes and watch the red sunlight. Feel the good wind straight from the sky. Ovo je meteorološka stanica. Ona nam daje najtačnije prognoze o vremenu u Nišu.